Mu byumweru bibiri bishize abantu benshi bari bakunze uburyo abajenero bahoze barwana mu burasirazuba bwa Kongo nyuma bafashe icyemezo cyo kwicara hamwe bakaganira baseka bikarangira basinyanye amasezerano y'imikoranire. Ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka, mu byishimo byinshi, abasirikare ba Afrika y'Epfo n'abo mu bindi bihugu bifite ingabo muri SAMIDRC bagaragaye ku meza amwe basangira amafunguro ndetse banafata amafoto. By'umwihariko abasirikare ba Afrika y'Epfo bamaze umwanya bifotozanya na Lieutenant Colonel Wilingoma, umuvugizi wa AFC M23 mu bya gisirikare. Bari Goma, nyamara abandi bo barasanye mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka. General Sultan Makenga, umugabo w'ingabo za M23, niwe wasinye amasezerano ku ruhande rw'inyeshyamba, naho SADC yari ihagarariwe na Major General Ibrahim Michael Mhona wari uhagarariye umugabo mukuru w'ingabo za Tanzania. Yasinye mu izina ry'umuyobozi wa SADC ndetse na komite ishinzwe igisirikare muri SADC. Mu myanzuro bafashe muri ibyo biganiro harimo guhagarika imirwano no gucyura ingabo za SADC nta mananiza. Umutwe wa M23 n'ihuriro AFC biyemeje gufasha ko ingabo za SADC zava mu burasirazuba bwa Kongo n'ibikoresho byazo byose. Ibyo bafatanywe bakabicyura, ariko iby'ingabo za Kongo zasize ku rugamba bikaguma Goma. Impande zombi kandi zemeranyije kuzakorana igenzura ku kibuga cy'indege cya Goma kugira ngo cyongere kibe cyakoreshwa. Uruhande rwa SADC rwiyemeje gusana ikibuga cy'indege cya Goma aho cyaba cyarangiritse hose kugira ngo ingabo za SADC zizabashe kubona uko zitaha ariho zinyuze. SADC yamaramaje ko ingabo zayo zigomba gutaha zinyuze ku kibuga cy'indege cya Goma aho kunyura ku butaka bw'u Rwanda. Hemejwe ko hazaba indi nama nk'iyo ngiyo yo kureba ibyemejwe aho bigeze, ikazashyirwa ku itariki izumvikanwaho. Ibi bintu byari byiza cyane kubyumva, ku buryo hari n'abatarabishize amakenga, ahubwo basigara bibaza ngo umutego hehe muri ibi bintu. Umutego wongeye kuvugwaho mu mpera z'icyumweru gishize ubwo AFC M23 yashinjaga ingabo z'umuryango wa SADC ziri mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwitwa SAMIDRC kugira uruhare mu gitero cyagabwe n'ingabo z'igihugu FARDC, FDLR n'imitwe ya Wazalendo. Igitero cyagabwe ku birindiro bya M23. Ni igitero cyagabwe hagamijwe kwisubiza umujyi wa Goma. Ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka nibwo ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryasubije inyuma igitero cy'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu mu mujyi wa Goma. Cyagabwe ku wa gatanu ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kane. Cyagabwe mu bice bigize uburengerazuba bwa Goma birimo Mugunga, Keshero no mu gace ka Lac Vert ahumvikanye amasasu menshi. Ku ikubitiro AFC M23 iki gitero yagishinje ingabo za Kongo, FARDC, FDLR ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Muri ndi tangazo AFC M23 yaje gushyira hanze yavuze ko iki gitero cyanagizwemo uruhare n'ingabo za SAMIDRC kandi ko atari icya mbere. Iti AFC M23 iramagana yivuye inyuma ibitero bikomeje kugabwa muri Goma na SAMIDRC ku bufatanye na FARDC, FDLR na Wazalendo. Ibitero birimo n'icyo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kane. Ibitero bihungabanya ituze n'umutekano by'abasivili. AFC M23 yakomeje ivuga ko yabashije gusubiza inyuma iki gitero, gusa ishimangira ko kinyuranije n'amasezerano yegeranye na SAMIDRC na gahunda yo gusana ikibuga cy'indege cya Goma. AFC M23 yavuze ko ishingiye kuri iki gitero isaba ingabo za SAMIDRC kuva Goma vuba na bwangu, ndetse ingabo za FARDC ziri mu bigo bya MONUSCO zikamanika intwaro. Ubu rero biremezwa ko amasezerano yo gusana ikibuga cy'indege cya Goma yadindiye, kandi ingabo za SADC ngo zigomba kuva muri Kongo. Inzira yonyine ihari niyo kunyura ku butaka bakanyura mu Rwanda. Ibi n'izi ngabo za SADC zarwanyije kenshi. Ibi bintu bizakorwa mu buhe buryo? Mbere na mbere, umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC byohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uhakana uruhare ushinjwa muri ibi bitero. Mu itangazo uyu muryango wasohoye kuri uyu wa mbere ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kane wagize umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika SADC uragaragaza impungenge zikomeye ku itangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kane n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars M23
rivuga ko ubutumwa bwa SADC buri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwifatanyije mu bikorwa bya gisirikare n'ingabo za leta ya Kongo, ingabo za FDLR n'umutwe wa Wazalendo mu mujyi wa Goma barwanya M23. SADC yamaganye yivuye inyuma ibyo birego, ivuga ko SAMIDRC itigeze igira uruhare muri ibyo bikorwa bya gisirikare nk'uko bivugwa. Iti ibyo birego ni ibinyoma kandi bishobora kuyobya abantu. Iri tangazo rikomeza rigira riti nk'uko byategetswe n'inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ba SADC, ubutumwa bwa SAMIDRC buri mu rugendo rwo kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bunoze kandi buteguye. SADC yongeye kwemeza ko yiyemeje gukurikiza ibyo yumvikanyeho n'ubuyobozi bwa M23 mu biganiro byabereye Goma ku itariki ya 28 y'ukwa gatatu. Uyu muryango uhamya ko ugikomeje gushyigikira inzira y'amahoro n'ubuhuza bugamije kugera ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiro bikuru bya SADC bisaba impande zose kugira imyitwarire iboneye, kwirinda gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma no gufatanya mu buryo bushyira imbere ituze n'amahoro muri kariya karere. Mu itangazo M23 yasohoye ku itariki ya 12 y'uku kwezi kwa kane, haraho yagize iti kubera ibyo bitero AFC M23 itegetse ko ingabo ziri mu butumwa bwa SAMIDRC zihita ziva ku butaka bwa Kongo. Ibi bitero binyuranije n'amasezerano twagiranye na SADC ndetse binadindije igikorwa cyo kuvugurura ikibuga cy'indege cya Goma. Rikomeza rigira riti bitumye kandi dusaba ko mu buryo bwihuse ingabo za FARDC ziri mu birindiro bya MONUSCO zoherezwa ku murongo w'imirwano aho duherereye. Kuba M23 yarategetse ko izi ngabo za SADC zihita ziva muri Kongo byatumye benshi bahita batekereza ibyo kuzinyuza mu Rwanda. Ikinyamakuru cyo muri Afurika y'Epfo cyitwa Defense Web kuri itariki ya 14 y'uku kwezi kwa kane cyaranditse kiti gusubira mu bihugu byabo kw'ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizakorwa hifashishijwe imodoka, ariko amatariki nyayo yo gutangira ibyo bikorwa ntabwo aratangazwa. Iki kinyamakuru cyanditse ko ibi byemejwe mu nama yabaye kuwa gatanu ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka, yahuje abayobozi b'ingabo baturutse mu bihugu bitatu byatanze abasirikare n'ibikoresho muri ubwo butumwa. Abo bayobozi ni General Ruzani Mahwanya, umugaba w'ingabo za Afurika y'Epfo, General Jacob Mukunda w'ingabo za Rubanda za Tanzania TPDF, na General Paul Fili w'ingabo za Malawi. Iyi nama yabereye ku cyicaro cy'ingabo za Tanzania i Dar es Salaam, initabirwa na Professor Kura Teletane, umuyobozi w'ishami rya SADC rishinzwe politike, ingabo n'umutekano. Ubutumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwitwa SAMIDRC bwatangiye mu kwa 12 mu 2023 mu burasirazuba bwa Kongo, buyobowe na General Monwabisi Diakopu wa Afurika y'Epfo. Ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2025, SADC yatangaje ko ubwo butumwa burangiye kandi ko igikorwa cyo gucyura ingabo kizakorwa mu byiciro. Iryo tangazo ryaje nyuma y'amezi abiri ibihugu byose bitatu byatanze ingabo, ni ukuvuga Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi, bitangaje ko byapfushije abasirikare mu mirwano na M23, aho Afurika y'Epfo yapfushije abasirikare benshi kurusha ibindi bihugu, yapfushije abasirikare 14. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, nyuma y'ibyumweru bibiri hapfuye abasirikare mu mirwano yabereye hafi ya Sake na Goma muri Kivu y'Amajyaruguru, Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera yahise atanga itegeko ko ingabo ze zitangira kwitegura kuva Goma no mu bice biyikikije mu burasirazuba bwa Kongo. Mu itangazo ry'urupapuro rumwe ryasohowe na SAMIDRC ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa kane, hatangajwe ko ifungurwa ry'ikirere cya Goma ryasubitswe kandi ko bishobora gutuma igikorwa cyo gusohora ingabo muri Goma gitinda. Iryo tangazo rinagaragaza ko gutaha kw'ingabo bizakorwa banyuze ku butaka bava Goma bakanyura mu Rwanda berekeza Chato muri Tanzania, aho bazahurira mbere yo gusubira iwabo. Ibiro bikuru bya SADC byatangaje ko bizakorana n'u Rwanda kugira ngo haboneke inzira yizewe yo gucishamo ingabo za SAMIDRC. Ibihugu bitatu byatanze ingabo, ni ukuvuga Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi,
byahawe inshingano zo kongerera imbaraga itsinda rishinzwe gutegura igikorwa cyo gucyura ingabo binyuze mu guhugura inzobere mu bya gisirikari, ubutasi n'ibikoresho. Iri tsinda ngo rizaba rifite inshingano zo gukora ubushakashatsi bw'ahantu no gutegura amabwiriza yo kugenderaho mu gutaha kw'izi ngabo. Abategura ibikorwa muri SADC bazafasha umuyobozi mukuru w'ingabo za SAMIDRC mu gutegura umugambi wihariye wo kuva muri Kongo ugendanye n'amabwiriza yemejwe n'ibihugu byatanze ingabo. AFC M23 ivuga ko yihanganye imbere y'ibi bikorwa by'ubushotoranyi by'izi ngabo. Yatangaje ko itangiye gusubiramo umwanzuro wayo kugira ngo ishyire imbere umutekano w'abaturage b'abanyekongo. Imirwano imaze iminsi ibera mu majyaruguru ya Goma kuva ku wa 2 w'icyumweru gishize. Bivuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za Wazalendo na FDLR bagarukiye mu ishyamba rya pariki ya Virunga barwana n'umutwe wa M23 muri ako gace. Bamwe mu basesenguzi mu by'umutekano na politiki b'Abanyafrika y'Epfo bahakana ibyo ku ingabo za SAMIDRC zaba zari muri iyi mirwano. Dean Wingren n'umwe muri bo waganiriye na Defense Web ati ni gute SAMIDRC yatangiza imirwano muri iki gihe. Hari amasezerano bafitanye na M23 kandi barimo kwitegura kuva mu gihugu igihe ikibuga cy'indege cya Goma kizaba gifunguwe. Ati ndakeka ko ari FARDC n'abayishyigikiye batangije icyo gitero, ariko ibyo bibangamiye SAMIDRC. Ati gusaba ko ingabo za SAMIDRC zihita zivanwaho ziri bivuze ko zitazashobora gucyurwa n'indege. Ese zizanyura i Kigali? Ibikoresho se bizagenda bite? Imigambi yari ihari yo gusohoka buhoro buhoro birasa naho igenda icika intege, niko avuga. Yagaragaje ko kuva mu gihugu unyuze ku butaka binaniza cyane kubera ko bizasaba urugendo rurerure mu nzira mbi kandi bigaterwa n'uko u Rwanda rwemera cyangwa se rutemera iyi gahunda. Ati byongeye birasa naho u Rwanda na M23 bashyizeho systeme zishobora kurasa indege hafi ya Goma na Sake bakeka ko SAMIDRC ishobora kubagabaho igitero. Ati nta gihamya iraboneka, ariko M23 ishobora kuba irimo gukoresha impamvu zitumvikana kugira ngo isese amasezerano yari yegeranye na SADC. Darren Oliver ni umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa African Defense Review. Nawe yavuze ko nta bimenyetso bihari bishimangira ibyavuzwe na M23 ko SAMIDRC iri mu mirwano. Ati amakuru mfite avuga ko ingabo za SAMIDRC zirigoma na Sake ziri mu bigo byazo, nta bikorwa bya gisirikare bikomeye zikora uretse ibikorwa byoroshye by'imyitozo. Ati birasa naho M23 irimo gushaka impamvu yo kwikura mu masezerano. Yongeyeho ko bishoboka ko ibitero FARDC irimo kugaba birimo kugana Goma bishobora kuba byarateye ubwoba ubuyobozi bwa M23 ku buryo bushaka gukura ingabo za SAMIDRC mu bigo byazo ibona nk'imbogamizi cyangwa se ko zishobora gukomeza gushyira igitutu kuri SADC ngo nayo ishyira igitutu kuri Kinshasa. Ati icyo bisobanuye nuko igikorwa cyo gukura ingabo za SAMIDRC igoma mu buryo butekanye kandi butunganye ngo cyabaye igikorwa kirimo kugorana kurushaho kandi kirenda gupfuba. Asoza agira ati gusaba kwa M23 ko MONUSCO ishyikiriza AFC ingabo za FARDC zashyize intwaro hasi. Ati nabyo ni igitangaza kubera ko M23 izi neza ko MONUSCO idashobora kubikora. Ati bishobora kuba ari intangiriro yo gushaka impamvu yo kugirana imvururu n'iyi mission ya l'ONU, ariko kugeza ubu ntabwo haramenyekana impamvu yabyo. Uyu Oliver anavuga ko ibintu birimo kuba bibi cyane kubera imirwano yongeye kubura no kuba M23 yaravuye mu masezerano y'agahenge nayo kujya mu nzira y'amahoro yasinyanye na SADC. Ati amahirwe y'uko SAMIDRC yazasohoka mu gihugu neza kandi mu mahoro aragenda agabanuka cyane. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'abasesenguzi ba politike uyu munsi nabo barimo baravuga kuri iyi ngingo. Bamwe bati mu by'ukuri nta ngabo z'umwuga zifite ibikoresho bihagije zishobora kumara amezi 2 zifungiranye mu bigo byazo mu gace kari mu mwanzi zitari mu bikorwa bifatika, keretse niba hari ikintu cyihishe zirimo zitegura. Bati ibyo rero ni nabyo bigaragara kuri SAMIDRC. Usibye ingabo za SADC, ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO nazo ziravugwa mu mugambi wo gushaka kwambura ihuriro rya AFC M23 mu mujyi wa Goma. AFC M23 yafashe Goma ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Mbere yaho ingabo za MONUSCO zafashaga iza leta kurinda uyu mujyi
hamwe n'uwa Sake binyuze muri operation bise Springbok. Ingabo ziri mu mutwe udasanzwe wa MONUSCO FIB nizo zarwanyaga AFC M23. N'abasirikare ba Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi bagabye ibitero kuri M23 mu 2013 kugera uyu mutwe usenyutse. Umuyobozi wa MONUSCO Madame Bintou Keita mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka yasobanuriye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ko ingabo ziri muri ubu butumwa zahagaritse kurwanya AFC M23 nyuma y'aho ikibuga cy'indege cya Goma gifungiwe. MONUSCO ubicumbikiye mu bigo byayo abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo benshi, abarwanyi bo mu mitwe ya Wazalendo n'abandi. Ku rundi ruhande, ingabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SAMIDRC nazo ziri mu nkengero za Goma. Nyuma y'aho SAMIDRC hamwe n'ingabo za Kongo, Wazalendo na FDLR bageragereje gukura AFC M23 igoma mu ijoro ry'itariki ya 11 ijiri ya 12 muri uku kwezi, habonetse andi makuru y'uko MONUSCO nayo ngiri muri uyu mugambi. Aya makuru avuga ko mu bigo bya MONUSCO, cyane cyane ikigo cyegereye ikibuga cy'indege cya Goma, ngo harimo gutegurirwa umugambi wo kugaba ibitero vuba ku mujyi wa Goma hagamijwe gukuramo abarwanyi ba AFC M23. Gusa ku itariki ya 13 muri uku kwezi, MONUSCO yahakanye aya makuru, isobanura ko nta bitero birimo gutegurirwa mu bigo byayo kandi ngo ntabwo ishobora kwemera ko bitegurirwayo. MONUSCO yasobanuye ko ikomeje inshingano yayo yo kurinda abasivile, kugarura amahoro n'umutekano mu bice biberamo intambara no gushyigikira ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko yabisabwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano. Nyuma y'amezi 2 n'igice umujyi wa Goma ufashwe n'inyeshyamba za M23, uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru uhanganye n'ikibazo gikomeye cyo kubura amafaranga ya cash cyangwa se y'inoti n'ibiceri aya abantu bafata mu ntoki. Ibi ni ingaruka zo guhagarika ibikorwa by'ishami rya banki nkuru ya Kongo ryakoreraga muri uwo mujyi wa Goma. Icyemezo cyo guhagarika ishami rya banki nkuru ya Kongo rya Goma cyafashwe na leta ya Kinshasa mu rwego rwo kubuza izi nyeshyamba zafashe uyu mujyi kubona amafaranga yo gukoresha mu bikorwa byo gutegeka umujyi, ndetse biri no mu rwego rwo kugira ngo abaturage babura amafaranga barakarira izi nyeshyamba bazamagane. Ubu ni ubundi buryo bwo gukora intambara ariko none ishingiye ku bukungu. Mu rwego rwo gushaka igisubizo kuri iki kibazo, umutwe wa M23 watangije urwego rushinzwe kugenzura iby'amabanki muri uyu mujyi wa Goma. Iyi ntambara y'ubukungu yiteye ite? Ubuzima muri Goma idafite amafaranga bwo bumeze bute? Ikinyamakuru Jeune Afrique giherutse kuganira na bamwe mu batuye Goma. Umwe mu baturage witwa Joseph Muhindo w'Igoma ni umwe mu baganiriye n'iki kinyamakuru. Uyu mugabo uri mu myaka ibarwa muri 30 wagerageje kubikuza amafaranga muri banki imwe muri nyinshi zikorera muri uwo mujyi, ariko inshuro nyinshi bikanga. Ntabwo gishobora guhisha akababaro ke ndetse no guhangayikira kutabona amafaranga ye. Nk'abandi baturage bose muri uyu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, bahanganye n'ikibazo gikomeye cyo kubura amafaranga mu ntoki. Ni ikibazo kiri mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23. Banki zose zarafunzwe, niko uyu wahoze ari umukozi wa serivisi z'ubutaka ndetse n'imyubakire yabwiye Jeune Afrique. Ati mbere yuko Goma igwa mu maboko y'inyeshyamba, najyaga mpembwa na TMB, Trust Merchant Bank. Ati ubu rwose ntabwo nzi uko nzongera kubona umushahara wanjye. Guhera mu mpera z'ukwezi kwa mbere, ubwo Goma yafatwaga n'inyeshyamba za M23, ubutegetsi bwa Kongo bwahagaritse ibikorwa by'ishami rya banki nkuru ya Kongo BCC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni icyemezo cyahise gituma banki z'ubucuruzi zose zo muri uwo mujyi zifunga imiryango, bituma habaho ikibazo gikomeye cyo kubura amafaranga. Ubundi banki nkuru y'igihugu bayita Banque de Banque. Banki zose z'ubucuruzi niyo zibitsamo amafaranga. Iyi banki nkuru y'igihugu kandi ni nayo ibishinzwe ibirebana n'imikoreshereze y'ifaranga mu gihugu. Politike y'ifaranga iri mu biganza bya banki nkuru y'igihugu. Igihe iyi banki idakora rero, banki z'ubucuruzi nazo ntabwo zakora ngo bishoboke. Abavunja amafaranga bo muri Goma bahise babigiramo ingaruka zikomeye. Umwe muri bo
André Soumaïli asobanura ati ni banki zaduhaga amafaranga buri gihe ariko ubu ntabwo bikibaho. Kubikuza amafaranga mu ntoki igoma ubu birasa n'ibidashoboka. Imashini zibikurizwaho amafaranga ATM zose ntabwo zikora, kandi ibikorwa by'ubucuruzi muri uyu mujyi hafi ya byose bikorwa mu mafaranga y'amanyekongo, mu gihe ubukungu nyirizina bushingiye cyane ku madolari y'Amerika. Kubera iki kibazo gikomeye cyo kubura amafaranga, abaturage bahisemo kwihangira inzira zitari zisanzwe. Ubu kugira ngo ubone amadolari, umucuruzi cyangwa se undi muturage wo muri Goma agomba kohereza amafaranga kuri mugenzi we cyangwa se inshuti ye cyangwa undi muntu uri mu wundi mujyi utagenzurwa n'inyeshyamba nko muri Beni, kugira ngo uwo mugenzi we cyangwa se uwo muntu uri muri uwo mujyi abikuza ayo mafaranga hanyuma yohereza igoma binyuze ku modoka zitwara abagenzi. Kugira ngo birinde inzira igoye kandi ihenze yo kubona amafaranga, abaturage benshi muri Goma bahisemo kujya bajya kubikuza mu bihugu by'abaturanyi. Gusa ibi bisaba kwishyura amafaranga menshi y'ingendo n'andi ajyanye n'ayo banki zikata. Mu Rwanda imashini zibikura amafaranga ATM ziba zihari kandi zuzuye amafaranga, ariko zitanga amafaranga mu manyarwanda. Amafaranga yishyurwa kuri service za banki mu Rwanda ngo bari hejuru ya 20 cyangwa se 30% ugereranije n'ayo mu mashini za Kongo, kandi nyuma yaho umuntu aba agomba kongera kuvunja ayo mafaranga mu madolari. Ibi ni bisobanurwa n'uwitwa Grace, umuturage w'Igoma ukunze kuzira Rubavu kenshi kuhashaka amafaranga. Amadolari make agikomeza kuzenguruka mu mujyi wa Goma akomoka ku y'abavunjayi basigaranye ndetse no ku bacuruzi bamwe bake b'imbere mu mujyi. Ibi byatumye igipimo cy'ivunjisha gikomeza gutumbagira. Mbere y'uko inyeshyamba za M23 zifata Goma, idolari rimwe ngo ryavunjwaga ku mafaranga ya Kongo 2800, ariko ubu ryageze hafi ku mafaranga 3000. Mu rwego rwo kugerageza kugaruza ibyo batakaje, bamwe mu bakora ubuvunjayi ngo banatangiye gukata 10% kuri buri gikorwa cyo kubikuza amafaranga. Ibi ni ibikorwa byamaganywe kandi ubutegetsi muri Goma bwategetse ko bihagarikwa. Ubutegetsi bushya bw'umujyi wa Goma buzi neza iki kibazo gikomereye abaturage muri Goma, kandi buzi neza ko gishobora guteza uburakari n'imyivumbagatanyo. Niyo mpamvu uyu mutwe wa M23 uherutse gutangaza ishyirwaho ry'urwego rugenzura ibikorwa by'imari n'amabanki, urwego rugomba gukorera mu bice bifitwe mu maboko na M23. Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4, Alliance Fleuve Congo, urwego rwa politike rwa M23, rwanatangije bundi bushya ishami rya Caisse Générale du Congo, Kadeko. Ni banki rusange ya leta yashizwe mu kwezi kwa 6 mu 1950. Ni ikigo gishinzwe kugenzura ubwizigamire bw'abanyekongo bose. Abayobozi b'inyeshyamba za M23 bavuga ko bashaka kuyigira banki nkuru ikorera mu turere bafashe. Nta burenganzira dufite bwo gutsindwa. Niyo mpamvu imbere y'ibi bibazo tudashobora gukomeza kurebera, niko Corneille Nangaa, umuyobozi wa AFC, yatangaje ubwo hatangizwaga Kadeko. Muri uwo muhango, uyu wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Corneille Nangaa, yavuze ko gufunga ishami rya banki nkuru ya Kongo ry'Igoma ngo ni igikorwa cyo guhana abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Yaboneyeho kwamagana iceceka ry'umuryango mpuzamahanga n'imiryango iharanira uburenganzira bw'abantu imbere y'iki kibazo. Mu gusubiza kuri ibyo bikorwa, ubuyobozi bwa Kadeko bukorera Kinshasa bwarakajwe bikomeye n'ifatwa ry'ishami ry'iyi banki muri Goma, babifata nk'ibinyuranyije n'amategeko kandi ngo bishobora kuzashyira mu kaga umutekano w'amafaranga y'abakiriya babo. Mu gihe inyeshyamba zakomeje gushyiraho igitutu ku bayobozi ba banki zo muri Goma ngo bongere gufungura imiryango, iyi Kadeko yasabye abacuruzi n'abandi bose kwirinda ibikorwa bifitanye isano na AFC M23 no kudakangwa n'igitutu cyabo, niko bavuze. Abayobozi ba banki zifite amashami Goma biravuga ko bameze nk'abari hagati y'inyundo n'ibuye rihonderwaho. Ntabwo bazaho kwerekeza kubera ko bakorera mu kajagari. Gahunda nshya yashyizweho n'inyeshyamba za M23 nayo irimo impungenge cyane cyane ku bijyanye n'aho aya mashami mashya azakura amafaranga akoreshwa mu bikorwa by'imari. Kutagira ibikorwa bya banki bikora mu buryo bwemewe muri Goma bituma hahangwa inzira z'icuruzwa ry'amafaranga mu buryo butemewe, ndetse bigatanga icyuho ku bikorwa byeza ntonke no gushora imari mu nzego zitemewe n'amategeko. Gusa hari icyizere cyatangiye kuza tugiye kuvugaho mu kanya. Muri iyi ntambara y'ubucuruzi hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23,
Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko ibicuruzwa bituruka mu bice byigaruriwe na M23 ngo bigomba kujya bifatwa nkaho ari bwo bicyambuka umupaka, ku buryo bizajya byitabwaho mu buryo bwihariye bukurikije amategeko agenga imipaka, bizajya bifatwa nk'ibivuye mu mahanga. Ibaruwa urwego rushinzwe kugenzura imipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwandikiye ibiro byarwo mu ntara ya Beni ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, yari baruwa itegeka ko ibicuruzwa byose bikomoka mu bice byigaruriwe na M23 ngo bitagomba gukurikiza amategeko asanzwe agenga gasutamo zaho kugeza igihe hazasohokera andi mabwiriza. Iyi baruwa yasinyweho na Paul Kayembe Ngindu uhagarariye ikigo gishinzwe za gasutamo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyitwa Direction Générale des Douanes et Assises DGDR. Iyo baruwa yaragiraga iti ibicuruzwa byose bituruka mu mujyi wa Goma, ku kibuga cy'indege cya Goma, Bunagana na Ishasha bikwiye kujya bifatwa nk'ibishya byinjiye ku mupaka, kandi bigomba gufatwa uko biri, amategeko akubahirizwa ijambo kurindi kimwe n'amabwiriza agenga imipaka. Inzego z'ubuyobozi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze amezi 2 n'igice zihunze umupaka uhuza iki gihugu n'u Rwanda, ndetse ubu imipaka yo mu karere ka Rubavu na Rusizi yose igenzurwa n'ubuyobozi bwashyizweho na M23. Hari ikinyamakuru cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyitwa Congo Quotidien giherutse kwandika ko nubwo umutekano ukomeje kuba muke ndetse n'amabanki akaba gifunze muri Goma, ariko ngo hatangiye kuza icyizere cy'ubukungu. Ni icyizere cyatangiye kugaragara mu bice biri mu maboko y'inyeshyamba za M23. Ibipimo by'ubukungu bihaboneka bigaragaza ko ubucuruzi n'inganda byahanganye n'ibibazo kurusha uko byari byitezwe, nk'uko bitangazwa n'abatangabuhamya. Ubucuruzi buto n'umusaruro w'imbere mu gihugu birimo kugaragaza ibimenyetso by'ubuzima bushya, cyane cyane binyuze mu kongera gukanguka kw'ibikorwa by'amasosiyete mato n'aciriritse y'ubucuruzi PME. Ibi bigaragara cyane mu byiciro by'ingenzi nk'ubucuruzi bwa serivisi n'ibiribwa. Iri subira ku murongo ry'ubukungu rishingiye ku kongera kugenda neza kw'itangwa ry'amashanyarazi, ikintu cy'ingenzi mu kongera imikorere itanga umusaruro w'ubukungu. Mu gihe hakiri ikibazo gikomeye cyo kubura amafaranga mu ntoki bitewe n'ifungwa ry'ibigo by'imari na za banki, abacuruzi batangiye gukoresha uburyo bw'ingoboka bwo kubona ibyo bakeneye. Inzira z'ubucuruzi bwambukiranya imipaka zigana Beni mu Rwanda, muri Uganda no muri Tanzania zikomeje kugira uruhare mu gutuma ibicuruzwa bikomeza kugera ku isoko, no muri Goma hakagira amadevize ahinjira. Icyarimwe ibisubizo bishingiye ku ikoranabuhanga nk'ikoreshwa rya telefoni mu kohereza no kwakira amafaranga hamwe no kwishyura hifashishijwe internet nabyo biragenda byemerwa cyane, bikaba bigeze aho biba nk'amaraso mashya atembera mu bucuruzi muri ako karere. Ariko kandi iri subira ku murongo ry'ubukungu rinafite inzitizi zikomeye zigiteye impungenge bamwe. Ni igabanuka rikabije ry'ubushobozi bwo kugura ku baturage b'imbere mu gihugu. Abacuruzi bo muri Goma bavuga ko impamvu nyamukuru bumwe mu bucuruzi butagenda neza ngo nuko impunzi zari zaravuye mu byazo ubu zasubiye mu ngo zabo. Ibi birasa n'ibitangaje kubera ko bavuga ko mbere izi mpunzi ngo nizo zari moteri y'ubucuruzi, cyane cyane binyuze mu bicuruzwa byagurwaga n'imiryango itanga ubufasha cyangwa se irengera impunzi. Muri uru rwego rw'ubukungu rugaragaramo ibice bihabanye, ba rwiyemezamirimo bashima intambwe ikomeye yatewe. Ni intambwe irimo gukuraho buhoro buhoro inzitizi zirimo kunyereza umutungo n'ubukana bw'abasoresha babikoraga mu buryo budakurikije amategeko. Ibi byabangamiraga ubucuruzi. Iyi ngamba ngo yagabanyije cyane imbogamizi zishingiye ku micungire y'inzego z'ubutegetsi, inatuma ubucuruzi bukorwa mu buryo butabangamiwe, bigatanga urubuga rwiza rwo gutangiza cyangwa se guteza imbere ibikorwa by'ubucuruzi. Ibi ngo bigaragaza ubushobozi bwo kwihanganira ibihe bigoye no guhanga udushya ku bacuruzi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bakomeje gushaka ibisubizo ndetse no gushaka uko bakomeza ibikorwa byabo nubwo bahanganye n'ibihe bikomeye. Ikibazo gisigaye ni iki ngiki: ese iyi mpinduka yoroheje kandi gifite intege nke izabasha kuba isoko y'iterambere rirambye, cyane cyane igihe iby'umutekano byaba bifashe indi ntera igana ku mahoro?